pasuljica sastojci za pasuljicu, 1 ke pasulja tetovca, 300 g šećera, 300 g oraha, 1 kesica cimeta, mleveni orasi ili kokosovo brašno po želji. Pasuljica se priprema na sledeći način: skuvati pasulj, ocediti, dodati šećer, orahe i cimet u prahu. Dobro izmešati, ohladiti i oblikovati bombice. Može se uvaljati u orahe ili kokosovo brašno. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.